Haman laki semifinal kari Argentina kampat ju syarem wat tang sisinru ngimtip hakane ke kenti hakane ke semifinal ke bansalong menta usnam arhajar arpenru persya ya kari England hatu kari Argentina kadang la emban bat ya kane ke record ke bakalabat habaro siketah play sebut nak menta kitu kiper lok ke baju sutenat ban sengap ya ke kubor sport hakane ke channel kumangitip baka jingalek kai quarter final apdang kari Argentina bat kari Switzerland menemen step kari Argentina kala job ya kari Switzerland dalai kor la kawe tementa kendiat ngine pa ya ke history jong kari Argentina kadai kawe kari keba kamju syarem ha ke semi final haman la ki jingalek kai kari Argentina kala poi haka semi final hakin reusin kinti jong ki World Cup kata kadai ke World Cup hausnam arajar arpuar hausnam arajar katsau hagasnam cejar knaispa knai pau cejar knaispa prapun riu cejar knaispa nyopu prabat cejar knaispa lai pau hagasnam cejar knaispa lai pau kari Argentina kala job ya kari USA dan riu ko lakawe bad hagasnam cejar kendai spa nyepupra kari Argentina kala job ya ke Poland susu hagasnam cejar kendai spa prapun riu kari Argentina kala job ya ke Belgium daar lanot kumta hagasnam cejar kendai spa kendai pau kari Argentina biang kala job ya ke Italy dasau ko lalai nangta ha asnam arajar katsau kari Argentina kala job ya ke Netherlands lingba ke penalti ha ke semifinal dasau la arkol nangta hakasnam arajar arpuar kari Argentina kala job ya kari Croatia dalai kol lanon syuk menta tungini pet ya record jong kari Argentina ha kelempung ya lek kai FIFA World Cup ke Argentina kadi kewi kari naki kenhun ke job ha ke history jong kani kelempung ya lek kai football ha ke World Cup ke Argentina kala job baki lai teli ki World Cup da ka ba kala tam ya ka Fran hadin bakala job ya kelempung ya lek kai hausnam arajar arpuar syuk kari Argentina kala job ya ke World Cup ha kasnam cejar knais pa nyepupra ha kajing lek kai ke balalong ha kari Argentina hi da ka bakala penlim ya ke Netherlands da laiko la kawe bat hausnam cejar knais pa prapun riu kari Argentina kala job ya kenam lakdu ke baar ha ke World Cup hadin bakala penlim ya ke West Germany dalai la argol ha ke final bat hausnam arajar arpuar kari Argentina kala job ya ke World Cup ke balai jongka hadin bakala penjob hadin bakala job ya ke jinga kun persya ya ke Rifran da ke jinga khat bat ke balai job lingba ke jinga shoot penalti kumta ke Argentina kelawan baru laisin kata ke memut ba ke bala syarem no haka final haka FIFA World Cup kini kelaisin bakari Argentina kala syarem no ke deus nam cejar knais pa laipau cejar knais pa knai pau bat haus nam arajar katsau syuk ladangi paya ke history jongkari Argentina hakikat kendai teli kelipung ngelek kai football haka World Cup naki kendai pau teli jingelek kai kari Argentina kala job kumba sau pu kendai sen kakan hun ke baladon baro laj no isau teli jingelek kai World Cup ha ke ba kelasa din tang ya ke Brazil bat ke Germany ha ke jingbun ke jingelek kai kita ladangi pai biang ya ke jingelek kai quarter final ke barang sedep long mana mestep apa dan kari Argentina berkeri Switzerland kedai kewi kejing lekai ke internet berkeba Acehon hiru ya ki seputar ke jongki baro arteliki kenhun ha baro arteliki kenhun ki don ki player ki pesatar bat ki bakan saib ha Henry kejing lekai hatang ha ka minit ke ba 10 minit keri Argentina kalayo ban penki ningkong ya kejar ke jongka lingba umak alistar bala lingba ka corner bala shoot da Lionel Messi bat kani ke jing tam jong kari Argentina ya kani ke gol kelane hadu penakut no jong ke kelas step
Kumta habab teng beng ke kelamit kari Switzerland kalapen I ya kejeng klan bor kejengka bat kabalan nyon teng ya kari Argentina kumno ban yok penpai ya kenika gol kebaga Argentina ke dalam kemat bat kene kejeng tre sitom jong kari Switzerland kam cem lalong lek no bat day ya kemenit keban re punyo ringba urang elek kai jongka ulai yok ban penpai ya ka gol kebaningkong bat ka gol kebayadro ya ka gol kebaga ri Argentina kalayok tap. Kumta hadin bakari Switzerland kalayok ban penpai sigol senu bok player jongka ulayok pediang ya karet kat. Kumta kari Switzerland kahap ban yalek kai no tang si pongot ki player bat kebala penlong kari Argentina bakan nyon borba kumno bakan yok ban tap biang ya ke gol. Henry kene kejing yalek kai kalane haduk ke menit ke bak nai pau don bala chu ban kijar. Kumta lapteng ya kene kejing yalek kai ling baka extra time. Habab teng pat ya ke extra time. Hake menit ke basis pa kadar kari Argentina kalayok biang ban tap ya ke gol lam kemat bala tap da Julian Alvarez. Bat habab teng biang ke jingilai kai hake menit ke basis pa arpo plus iway. Kari Argentina kalayok biang ban tap sakawai ke gol bala tap da Lautaro Martinez. Bat hake ne ke jingilai kai kari Argentina kalatam ya kari Switzerland dalai gol lakawai bat ke bala penlong ya kari Argentina banyo rung sa ke semi final. Ha ke semi final kari Argentina ka banyo kun persya ya kari England. Nama kari England kalayo rung ha ke semi final ling ba ke jing job ke jongka persya ya kari Norway. Tingin saya pet atau kari Argentina kadang bat na ya kena ke history ya kena ke record bahkan 4 juta ram haman bakapoy ke semi final. Lada ke Argentina kadang job yang kena ke semifinal kabamut bakadang la ban bat ya ke record kabakala bat baru siketa Henry lada kamla syuk ban bat ya ke record lada ke syarem no kabamut ba ke Argentina kala pen kala syak pen prano ya ke record kabakala bat habaro siketa bat lada kari Argentina kadang bat ya kena ke record kaburam kala syau nongelam gejungka Lionel Messi balayalam kekenhun ban poi ha kekerdan bat bala poi final ru nagabanta kari Argentina la laisen kenti ha gejingelam jong u.